Kanti kwezinye ingane zakwethu siphethe-ke udaba oluthinta kakhulukazi indawo yokucima ukoma eyaziwa kakhulu-ke ngendawo egama layo-ke i-Yadini Lounge eyavalwa-ke ngonyaka owedlule ngesikhathi-ke kushona-ke i-owner yayo laphayana-ke ngo-August. Kuthiwa-ke ziyaqhubeka iy'nhlelo laphayana-ke zokuvulwa kabusha-ke kwayo le ndawo-ke yobumnandi i-Yadini Lounge eMlazi phezu kokuthi-ke umndeni uthi-ke awazi ngazo zonke-ke lezi zinto-ke noma-ke awazi ngazo lezi zindaba. Nokuseyinto-ke okuthiwa-ke igulisa-ke uma wakhona-ke noma-ke umama noma ngizothi unina waloyo-ke owayewumnikazi-ke wayo le ndawo umJ Zama. Usiwa-ke Mlobeli uthe-ke zihamba kahle zonke-ke izinhlelo-ke zokuvulwa kwayo-ke indawo i-Yadini Lounge okuzokwenzeka-ke ngoNovember lo esikuwona-ke njengoba-ke kuzoba umhlaka 30 uthi-ke ngoDisemba mhlaka 1 nangoDisemba mhlaka 2 izona-ke abona ama-dates acabanga ukuthi-ke ukuvulwa lokhu kuzothatha-ke indawo ngawo. Uthi-ke kunezikhangiso-ke zokuvulwa-ke kabusha kwayo le ndawo eyavalwa-ke ngo-August ngonyaka odlule njengoba sike sasho ngesikhathi kushona yena-ke laphana-ke umJ owagcinwa ukugula ngazo lezi khathi. Udadewabo ka-MJ lana-ke uMbali Zama uthe-ke njengomndeni-ke bezwe ngabantu ukuthi-ke indawo iyavulwa. Umcaphuna nje ngokwazi kwethu-ke akukaphothulwa ukwabiwa kwamafa-ke ka-MJ. Zikhona-ke iy'nhlelo-ke zokuthi-ke siyivule indawo kodwa-ke ngaphambi-ke kokuthi-ke ivulwe kumele-ke kube sekuphothuliwe konke-ke ukwabiwa-ke kwamafa-ke akhe. Uthi-ke akuwenzi-ke umqondo ukuvula indawo kunezinto-ke ezingakaqedwa kusho yena-ke laphana-ke umbali wakhona-ke kwaZama. Uthe-ke njengomndeni uma wakhona-ke noma-ke unina abafowabo-ke nodadewabo balinde ukuzwa ngabavulayo ukuthi-ke bafike kanjani kuleso sinqumo. Okumcaphuna nje futhi ngenza kwethu ukuthi-ke okwamanje asifuni-ke ukuyithathela phezulu lento kanti-ke kukhona-ke oqola-ke abantu noma-ke odlala ngabantu. Angifuni-ke kodwa-ke ukuphawula kakhulu ngoba kunezinto-ke ezisithusayo thina-ke siwumndeni. Uthe-ke le mbiko ayehli kahle nakuma wakhe-ke laphana-ke umJ. Laphayana-ke uthi-ke uma iqhubeka siyazama njengomndeni-ke kodwa-ke ziba khona-ke izinsuku eziba nzima ikakhulukazi uma umama wakhona-ke kumele-ke aduduzwe. Uthi-ke nangesikhathi-ke ezwa futhi okokuqala ukuthi-ke kuthiwa indawo ivuliwe noma-ke izovulwa ezwa ngabo omakhelwane. Umama wakhe-ke waba nokuphatheka kabi-ke owaphazamiseka nasemoyeni kakhulu-ke njengoba-ke ayezwa lezo ndaba-ke okuthi-ke iyadi lizovulwa kodwa-ke ekuhambeni kwesikhathi kwaba ne-proof ukuthi-ke cha iy'ndaba nje ebezingamampunge. Usiwa-ke uthe yena uyaqhubeka nezinhlelo zakhe. Angifuni-ke ukuyingena-ke uma esho kanje usiwa eyokuxabana-ke komndeni nami umndeni wami nginokwami kusho yena-ke usiwa. Uthe umJ-ke laphana-ke washona-ke beney'nhlelo ngamanye amazwi zokunikezana-ke amasheya ey'nkampani zabo. Uthe yena unenkampani-ke ephakela-ke iy'ndawo zobumnandi amahhotela-ke nezokudla-ke ngeziphuzo-ke i-Black Box Liquor igama layo-ke inkampani yakhe leyo. Uthi-ke okwamanje-ke sinesivumelwano-ke sokuthi-ke ngiyiqashise indawo esho yena-ke i-Yadini Lounge. Uthi-ke ngifuna-ke ukukusho yikho-ke ukuthi-ke ngaphambi-ke kokuthi-ke umJ ashone wathi-ke ufuna-ke u-50% wenkampani yami ngathi nami-ke ngifuna-ke u-50% weyadi. Ngebhadi-ke kwenzeka okwenzeka-ke uma esho laphana-ke usiwa. Ngithe uma-ke ngikhuluma-ke nonkosikazi wakhe wanginika-ke indawo kusho yena usiwa. Imizamo-ke yokuthola-ke umka-MJ uBusi Zama kuthiwa-ke ayitholakalanga ngabezindaba. Ucingo lwakhe bebethi-ke belikhala kodwa lungabanjwa. Usiwa-ke uthe igama uzolishintsha layo-ke le ndawo kube-ke ise-Black Box. umJ-ke uthi-ke ubehlala naye cishe zonke izinsuku uthi-ke bese kufana nokuthi ubaba kuye. Uthi-ke ubephakela-ke iyadi-ke ngotshwala ngamanye amazwi-ke ube-supplier-ke khona-ke eyadini ngabo utshwala. Uthi-ke amashisanyama amaningi ayamazi-ke ukuthi-ke umuntu osaplaya ngotshwala khona laphayana-ke endaweni noma-ke ngizothi-ke khona la eThekwini nje ey'ndaweni ey'ningi. Uthi-ke njengamanje-ke ngisayilungisa-ke indawo ngilungiselela ukuthi lezi zinsuku esizoyethula-ke kabusha ngazo. Cishe-ke uthi-ke ngoLwesithathu uthi uzokhipha-ke uhlu oluphelele lo DJ abazoba-ke benandisa kuzona-ke lezi ndaba. Uthi-ke ngemuva kwalokho uzobe-ke
sebevula ke waya kuzona ke lezi indawo. Uthe ke ufuna indawo ibeke sezingeni eliphezulu ukuze ke abazoyihambela ke bezoyijabulela. Nganza kwethu angazi ukuthi nina nezizwa kanjani ngalo lolu daba, kodwa ke kubukeka ngathi ke kuningi okusadinga ukulungiswa ngaphambi kokuthi ke le ndawo kahle kahle ke ivulwe, ngoba ke ingxushungxushu efana nalezi zikhomba ukuthi kwandawo lezo ngicabanga ukuthi ke ingayindawo efanishina kahle uma kusanezinto eyilengayo eyifana nalezi. Kodwa ke mina ngiyacela engage nami la kwi-comment section. Don't forget to like this video and also subscribe to this channel. Danke.